paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasayaan. Nagtengan ka nga ginindayon, paray. Apay ka di paray? Agsapsapulak iti agarado kan agsagad. Ngem jak masango. Ay, agtalon kayo gayam ita atawain paray. Oo. Kayat ma, tumulong ka nga agaradaw. Alaem to, ti tangdan mo nga apet, inton panaga-apet. Anya? No kayat ni Marito yang ditulungan na ni Banang agraap. Ta inton panaga-apet. Makigapas ta alaen nanto ti tangdan na nga irek. Ay, ladingitag paray. Tadyak masangaw ti umay tumulong iti panagtalon niya. Di mula kat pinatganan ni Kapitan si Kabadaw. Tumulong ka. At di mo amaw, no adda nga tamot lang ti maapit da. Anya? Kasanungay, no madadahal lagi ti mula da. Di awan, ti maapit da. Adamot siguro No siya, kayat kaw ti makiraab. Aha. Lugi ka, no mapanggaki din makiraab, tuyang. Anya alugi Una, kamapan ka makiraab. Agur oray ka iti panagapay. Enton kwan, makigapas kan tumanin iti may sangal daw. Sa amon tumaala, ti bingay mo. Napiyapay no por diya langay. Takalpasan na, awata mo, titangdan mo. Anya? Kahit addan to igatang mo na dagaws, iti bagas. Isa ang muntumit iti kabigatan. Ay, wunan niya. No problem ang kain. Siya kung ti agarado iti talon niyaw. Ay, agyaman akwarog. Kuna lakit din no di mo kayaat. Pudno agpaspasada ak. Nga mabalin ko nga ipasublat ti tricycle kaw. Tatulungan kayaw. Ay, alagarod. Kaya't ngamin ni Antem ang mabibi iti obra. Una, tumulong ak pa nga grab. Ano kayat yaw? Ay, bayat Ay, sus, permi akayat mi launa, tap no mabiit. Angam ti kayat kaw. At ako makadwak nagtrabaho ang kail. Ay, di kagdanang. Agsapulak iti kadwam. Nuapay mo't nga na di umay ni tata ba daw? Bay, amo na dya tao. Ay naku araw, may mayat nga dayaw, no por diya lang ang tikastam. Anya? No por diya, itadadagaws titangdan mo. No tulong lang, ay mabayag Kasimot ni Uncle Intay. Awan katulungan tang agtalon. Dayta ka nga may, no awan ti tumulaw. Mapilitan dang agpurdiya. Kasanaw, nawang kwartada. Mamati ka. Ay, kit agrimidyo No kaya namalpas sa dagaws, di agrimidyo. Ay, isugaya madiyo kaya ti umay tumulaw. Tati kayat yaw, instant manay. Anya nga instant maday. Kayat yung akwartada gusti awatan yaw. Nga dadagos tangdan yaw. Ay, kit siyempre mo Apay kapay. Agsasarunumot din ti aktibidad mi ita. Kadamanan meeting mi di barangay hall. Kasanungay dayta, Inteng. Awan kadwan ni Kwarog nga agarado. Sana balay. Ada ni Paul din. Iso ti agarado ta agsagad ni Kwarog. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno mabibiit kat mangrugay ti panagraep. Ano sampay lang nga si Kaswin ida. Agluto ka iti na imas asida inda. Tapno napigsada nga agaradaw. Wen, di ka agdanag, Inteng. Badaw, ni Paul din gayam ti kadwan ni Kwarog nga agtrabaho di tatalon da. Ay, ni Paul din. Ay, siguro Si kakumati kadwa ita ni Kwarog. Ang agarado ka mo, naimbag lang nga adda urayin taatang danta nga iray ngam ti awan. Lugi ka lang dita, kunak manay. Una, ngam day talagin indayon dito'y sirok ti mangga ter aramidem. Di ka lamabaing. Ay basta, jak kayat ti mabayag at angdan. No manay, no tulaw. Anya? Nalpas mo't gaya man ti panagarado da Kwarog, maribanag. Ay wen, marikwanang. Mangrugi kami nga agraep. Ay, kasta aya. Agsapsapulak nga rod iti kadwak ko mga agraep, maray. Ay siya kumati may sa makiraep. Ngam, awan mo't nga minwayak.
Sa bagay, adamot da ito itersenam abambantayam. Dagiti ngay agtutubo di ta kaaruba tayaw, maray. Ay, awan timayat, nga uray awan ar-aramiden da. Da tayo ide agtutubo tayo pailaan, kat mapantayo makiraap. Ay, wen nga rod uray no adda, manumot itan dagiti agtutubo, amayat nga agtrabaho. Takaadwan na, dagiti cellphone dati mapandapindu-pindutan dita, nga uray agmalmalam. Ay, wen nga rod maray. Ay, anusan nyo pa lang ti umay makiraap kanyak, Kwarog. Unantay, di ka agdanag, tatumulong kami, aging kaamalpas. Ay, agyamanak. Da kayon ti agsak ka iti bunubaon, tada kami kinipul din ti agraap. Sige nga road, Kwarog. Naimbag ka da kayo, tanapaspas kayo nga agraap. Day takit din ata, mga numaaba kayo nga agsak ka. Ha? Rumbang kumakat at dakadwayaw tap no mabibi ay tanday. Ay, wen nga road, Awan gayam ni Kapitan Akadwayo ita, maray. Wen, iso nga umay kakit day, tatulungan nak nga agsak ka iti bunubon. Anya, Mga numaabag nga agpaisaw, kat awan mairaap da Kwarog. no itad mo lakit di titangdan ko, kalpasan na. O di mayatak, maray. Sige, marituyang. Di ka agdanag, adda kwartak ditoy. Sige, maray. Kadwaan ka nga agsak ka. Ay, alimatag. Ay, ang dalinta. Ay, aguray ka, maray. Aguray ka, tay ka. Ay. Linta. Na, una yan ni marituyang. Pimanawan, dinakmatan in kaskasaw. Kunam laki din no saan dati alumugar dito'y ni Marituyang. Ay, manipod na damag dagiti daduma dita tilinta akimpot iti saka ni marituyang. Mabuteng dan nga umay makipurdiya iti raep. Alin taon li, permi abutang da. Ay, Iso atulungan nak inteng. ha? No kasapulan alumangan kapailang amapan ijay barangay hall. Aramidem. Panagkita kat naluo mandagiti dawat ipagay na kapitan. Way nanakwanang, mabalin na bagapas dagiti pagay da. Naimbag kayo pa ikan ni Puldain, taadaw orayan nyo nga iray. Ha? Ay ngam siya, kawan. San nabali tadamit na ito itirsina yaw. Ay sabali laptamot umangan ka iti baro abagas, tay kapapay. Ay kat gumatang kayo iti baro abagas Ay nakwaraw, tapno among, agkurang itan ti bagas ama ilakaw. Umata ka man iti maysa ka ba na bagas, maray? Ay lading itag, ngam saan amabalain kabadawng. Anya? 5 kilo lang nga bagas ti mabalin ko nga ilakaw, tang kurang ti bagas. Apay, talaga nga awanan, iti bagas. Wan, iso nga aganos kayo pay lang amangan iti kamutay. Tirigat na, uray bagas ti kamuti ita. Nangina, maray. Ay katuan o di agmula kayo muten Ay, una yung ngay. Ay, kasano tapay itaba daw. No agkurang matgaya mun ti bagas. 5 kilo laeng kano abagas ti gatangag. Tapara ka nagiti daduma, tinabati abagas. Naimbag pa'y kadamari ba nang tadda maapit da nga iray. Ay, huwag nga ruda. Agapit da itan. Nungay mapan mo ibaga kin ni Kapitan. Nga niya. Ama pantamot tumulong ama kigapas iti pagay da. Anya. Tapno adamot tangdan tanga iray. Hindi pa nagtatalaw, di mo kaya ti umay tumulong pare. Ay, pangasim ka di mo tin aparay. Awanan ti maisaang may.
Umay kamay, kundi tuyang ka, ang makigapas iti pagayo, paray. Ay saan? Baalan mi siguro agapasan. Ure dakdak kami na. Anya? Ay na, maasi ka magkada kami, paray. Awan makan main. Ay, gumatang kayo jitir sina atap no ada. Ha? Hagkurkurang inti bagas ita, paray. Awana inti magatang akinaban. Naa. Imposible mo, no di mo pa'y amumo na ita, paray. Ay, aya? Jak nadlaw Di mo madlaw siguro, Tado itan ti apit yung Eric, paray. Ay, kaasi damat no kasta, Inteng. Anya nga tanupat ganta ti dawat da. Nga umay da makigapas. Kasta nga road. Ha? Ay, margregan dagiti dawat ti pagay no mabayag amagapas, Inteng. Anya. Ay, agtin nagdangag pa suno magango da unay. Ay sus. Adda kumpay ditoy marituyag, pari badong. Ay, agyamang kamay. No adda, maray. Wuntanay, awan kumpay may maray. Ay, tulungan dak nga agapas, tagibunag dakwarog kan pulden. Pangipananda nga'y maray. Ipanda ijaayan ni Inteng nga agiri-irek marituyag. Ay sigay, agawaan tayo nga rod ti agapas, badong, maribanang. Ato titangdan niyo nga irek. Marituyang, paribadong. Ay na, agyamang kami, pare, Tanalagi mau tinagtalaw ni tatawain. Ay, uwan mata paribadong. Tano saan? Awan ko maita ti pagitang tangdanan, may. So nga inton maminsan, di ka agsadot-sadot. No, awan ti aramidin nyo, di tumulong kayaw. Ay, gusto ka, pare. Saan aday ta? Ginindayon latan iti sirok ti mangga ti kukuin nyo. Nga uray makitkita yaw, ang makumikom da tao iti talha. Iso nga ita, baliwa munda ita istilaw, anumanay, nutulaw. Ay, huwin nga rod, Nabainanak pa yan, iti imbaga ni pare Inteng. Pudno mga main. Ay, huwin, pudnaw. Sa mula mo ti tumulong no adda kwartada. Kan, no itagdangain sige dati tangdan mo. Nasaysaya at matlang ti agururay. Makatulong ka pa Ay na, saan itan? Ano usa kon, ti makitrabahaw, ken aguray. Nasayaat. Ken uray siga, Ano usam, uray ado ti alinta. Ha? Itatanal pas ti apit tayo. Agi bumbun tayo manan iti irek banang. Sa bagay, adapay danom, mabalinta ti ag second crop. Ay, masapol nga agagawa tayo. Tanay, agkurang san nga agpaiso ti bagas ama ilaklako. Itaman pa'y nga agkurang ti bagas. Iso nga ron nga agtalon tayo. Tapno ada bagas. Sige, Inteng. Mangsapul ka nga ron iti kadwata nga agtalon manen. Di kagdanag. Eda amok katulungan ta. Ni kwarog ni pulday. Umay kami mamagkanito yang ko tumulong kada kayo, paray. Ay na. Maragsa ka ano kasta paray. Amo kami nakasapulan niyaw, ti tumulong nga grab. Iso at tumulong kami. Tapno da urayan mi at angdan may inton agirik ka. Ay, una. Nasaysayatan day ta. Ngam ti agin indayon kalaan. Taawan pa kitang danan nyo itikas. Ay, talang nga rod anak kami risak, paray. Ay na, tatabadong. Saan kumaday takwarta lang ti adda iti panunutyo? No di kat inayon nyo pa iti tumunong iti karo ba? Tanudumtang tirikat, dakay tumalang tagtitinulong. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Chopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
may sapay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.